Mabuyani, munjani? Salibonani muli yeZimbabwe. Ngiyalamukela njalo kwenye i-episode engiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kuyasinda. Salibonani sisimacho, bengicela lingipostele indaba yami. Ibizo lami ngizomuthi nguThemba. Ngileminyaka engu-28. Angila mfazi loba umntwana. Ngihlala ekhaya, angisuke ngitsho ukuthi ngaphi ngoba abantu bengangijaja. Indaba le yayenzakala 3 years back. Kunomunye usisi owayetshade umNigerian. Usisi lo watshona eCape Town wabuya wazobekwa ekhaya. Babuya amaNigerian ekhaya begqoke okufananayo lezi mota ezimnyama ezinhle. Mina ngangiselusa inkomo, ngabona ama-message ku-WhatsApp esuka kumajida besithi ngapha emfeni kugcwele ukudla, ngibuye ngizokudla. Ngathinta inkomo, ngayazichiya edamu, ngagijima emfeni leyana. Lamanje ukudla kwakuyithapha uchiye, kwakukuningi. Sadla lamajida sasutha. Safika isikhathi sokuthi usisi lowana ebekwe. Ama-Nigerian babehaza imali ngiyakutshela. Inhliziyo yaqalisa ukulokozela. Manje ukuthi sidobhe kwakungayenzi. Inhloni lokuthi abantu bazothini. Izihlobo zikasisi lo babutha imali ngiyakutshela. Singathini saphelela ekubukeni kwakuyikudla kwamehlo sibili. Safika lapho ababezombeka khona. Ikhofini layehliswa phansi. Bayihaza imali phakathi. Lapha ngikhuluma ngama-US dollars amatsha brand new. Ungathi ngangibona imovie. Ikhofini lakhona lalimhlophe nke. Lilezibambo zegold. Baqeda bangcwaba usisi lowana. Abantu sadla futhi sabuyela emzini yethu. Labangani bami sahamba sikhuluma ngendaba leyana eyemali. Kusisa sisenkomeni sasikhuluma indaba, sacabanga ukugebha ikhofini lemali sithathe. Abanye babesithi sime 1 week, mina ngathi sihambe lelo langa ebusuku. Sahamba sagebha laphana, sabutha imali leyana, safaka esakeni. Sathi sivula ikhofini, sathola kungela muntu. Samangala. Saphonguphakamisa sahamba lalo. Safika sabala imali sasheyana. Mina kwakungasayenzi ukuthi ngihambe ngekhaya, so ngalala khonapho. Sonke singu-3 salala khonapho ngoba sasidiniwe ngokugebha esasikwenzile. Ekuseni sathi sivuka kwakulenyoka ezingu-4. Ikhofini laselitshintshe laba yinyoka. Lezi mali esasizishiyanile lazo zasezitshintshe zaba yinyoka. Sayethuka sakhangelana saswela amazwi. Zaqalisa ukunyakazela zibuya kithi inyoka leziyana. Sayeqa sama sonke ekhoneni. Siswela ukuthi siyenzeni. Omunye wethu wathatha induku wazama ukuchaya inyoka. Inyoka leyana yamluma, wahle waqalisa ukuqhatsha wahle wafa. Okwalelo langa angisoze ngafa ngakukhohlwa, ungathi yimovie. Uyazi sahlala phansi saphelelwa, saphela amandla. Mina ingqondo zazisingasacabangi. Inhlanhla ukuthi lo owayesefile wayengasowa khonapha emzini esasikuwo. Umnikazi womuzi wathi ebusuku sizohamba siyechiya isidumbu sakhe egangeni. Sayenza njalo kodwa inyoka zazilokhe zikhona khonapho. Isipoko sikasisi lowana sasesihlupha kwakungasaphileki. Umngane wethu wazotholakala, abantu bakhala wabekwa. Isipoko sakhe sasesibuya sihlupha. Sahamba kwelinye ivillage sadinga inyanga engasisiza. Wathi yena uyakwanisa. Sahamba laye samtshengisa inyoka leziyana. Wazithatha wazifaka esakeni, wazichisa ngemithi. Sathi mhlawumbe sesiphumule kokunye. Kanti hayi,
Ngathi ngifika endlini yami yokulala ngathoka inyoka ezingu-2 phezu kombheda. Ngaphuma ngabaleka ngaya komngane ngathola laye esitsho njalo ukuthi ulenyoka ezimbili. Inyoka lezi ziyabulala abantu, izihlobo zethu. Besicela usizo muli yeZimbabwe. Ngapha lezipoko ezimbili esikasisi Lowana lomunye wethu bathi sikhulume esakwenzayo. Kunzima emhlabeni, kunzima emhlabeni. Kuyasinda. Indaba le yanishekisa, ngifuna ukutshela amanga, yanisheka. Ubhuti lo wathumela izithombe, ethumela inyoka zona lezo ezingu-2, ethumela le nyoka zomngane wakhe, because istory le mina I couldn't believe it. Lami nguThomas, so ngikholwa ngokubona. So wathumela noma yayi-view once, kodwa wathumela ngazibona. Into lami yamangalisayo, ngoba indaba yakhe mawuyizwa, so it's very hard to believe. So uyabufuna i-kind of proof ukuthi la ubone ukuthi shwa liqiniso indlela elikhulunywayo kumbe istory, but kuyayenzakala. So akunzima. Ubhuti ucela usizo ukuthi bengayenza njani ukuthi inyoka lezi bazilahle. Bona bathi babhoda kodwa akusizi lutho, vele abala muntu obasizayo ngoba abantu bayehluleka. Noma kungathiwa umuntu lo uyakwazi ukusiza, but bayehluleka ukubasiza. Bona bathi labo abasakwazi ukuthi bayenzeni. Babe sithi futhi bayaxolisa njalo ukuthi yebo bayenza khonokho abakwenzayo ukugebha. Babe sithi labo bazama ukuthi bengayenza inhlanhla chance ngendaba yemali ngecoffin labalihawukelayo, but kwahamba ngenye indlela. So akunzima, badinga usizo, bafuna ukusizwa ukuthi lezo nyoka abalazo eseziqeda imuli kungabe kunjani, kungaphela. Ngiyabonga muli yeZimbabwe. Please comment, like and share, and please also subscribe to channel. Abalama secrets abo, lama confession, bengicela lithumele enumber eziphumayo khonapho ku screen or kumanye ama videos, lithumela khonapho ku WhatsApp, and then sengibala. Ngiyabonga muli yeZimbabwe, ndaboga.